ditulung cirina tuh gunung pilu hejo lembok kakayona di dinya
itu cirina tuh gunung pilung hejo lembok kakayona Didi kuring matu bibilinti tempat gesan nganti tanah enak ti isting tring bali gesan mun parengan kuring paanggan sok rusras kalembur buah breh mangsa muka mun ngopi kacapi sulit
Jadi upahnya dibayar borongan di tengah perol gitu. Sabarasa borongan itu 40.000 per satu orang apa dibagi 3? Oh gitu. Mun kuring paanggan sok ras kalembur matu muka mun ngopi kacapi sulit mata jengkal santri beda-beda sini tapi harus dijual itu lampu beda-beda Ini hebat. 30 Yang motong ya Bu. minggu paling tarik jadi berapa celana gitu Ada online.
Sininya ngawal. Ya, belahin bambu. Tipis-tipisnya tuh. Masukin. Ini yang punya Tuh ciri khas betul. Jadi emaknya ini tuh ya sama. Makanya guyon pengen guyon susah. Karena memang kalau begini